يبقى لازم، النقطه دي مهمه قوي، خلي بالك، ده حل جميل، ادور على مصدر فيه كافيين لوحده. انت عايز تزود الكافيين بس، فهمتوا قصدي؟ بدور على مصدر فيه ايه؟ كافيين لوحده. فقال لك ايه يا عم؟ تعالى نبدا باقل حاجات فيها كافيين. اول حاجه مين؟ محدش يقول القهوه، اكيد دي مش اقل حاجه. دارك شوكليت. لما تيجي تدور هتلاقي تقريبا لو انا فاكر ال 12 جرام او حاجه فيهم حوالي 20 مللي جرام كافيين. لو عايز اطلع سنه صغيره هروح لحاجه زي الانستنت كوفي، اللي هي اي حاجه كلاسيك، ابو عوف كلاسيك، نسكافيه كلاسيك، مش عارف ايه، اللي هي ايه، سريع الذوبان، بتبقى نسبه الكافيين فيه اقل. طب عايز اعلي سنه كمان، اخد اي حاجه انستنت كوفي بس جولد. هتلاقي الجولد دايما اغلى، هتلاقي نسكافيه كلاسيك او الابو عوف كلاسيك حاجه، والجولد بتاعه تلاقي فرق سعر محترم. ليه؟ عشان الكافيين ايه؟ اعلى. وبعد كده اروح للبن، الغامق ولا الفاتح؟ مصيبه والله. الغامق يا كابتن. ايه يا دكتور، ايه ده ازاي؟ مش الغامق المفروض فيه كافيين اعلى؟ اقول لك لا، هو احنا بس عشان لونه غامق فكافيين. قهوه بقى بن،